Мен көптен бері байқап жүрем. Сен бір жақсы қызға жолыққансың. Маға айтам дегенсің. Кім ол? Аяқтық. Біз танıyız bu? Vay. Apamның қуысын қара. Bir zamantta ile bağırın bile oğlun gelеді, Бұл айтандай апа. Тоқта, анда бір елі сұраға жауап берші. Оба же жоқ? Жақсы ба, қандайсың? Gel otur. Sende sözüm var. Айса Құрманович үйде жоқ па? Шайлоо болгондон бери үйдө эмес. Экөөң бир шумдук болбогон күн. Башка үйдө жашап атат. Ай эмне кетип калды? Кайда кетет? Иса Құрманович мага жипсиз байланган. Босы менде сен тағынған жүгөндүн дегендерди билесиң бе? Түшүнөм. Азыр чоңдордун баары эле бар нерсесин аялдарына каттатып турбайбы? Ал деген шайлоого таза барыш керек да. Кадимки эле катардагы эчтекеси жок байкуш элдей болуп. Болбосо аны шайлабай коюшат да. Менин оозум ачылса, каймактары гана кетет да. Эми сиз акылдуу аялсыз да. Аретке бардыңбы? Ооба. Бир аз өңү жакшы эле экен. Жакшы дечи. Ооба. Чын эле жакшы экен. İçindeki bala kimdiki? Нариет, сага рахмат. Точно, Изира. Ты же мне родная. Бүгүн менин жанымда калчы Сурана. Sen korkma Izira. Ben seni ешкімге тигізбеймін.
Назира, ич. Мен түшінбей атам. Саға Ариет керек беле, же Исаак Ормонович керек беле? Экөөнү салыштырып болбойт го дейм. Назира! Мол сүрөттү карачы. Мол байкушту карачы. Сен ушунун аркасы менен азыр Исаак Ормоновичтин жанында иштеп жүрөсүң. Эмне үчүн сен ушул баланын жанында эмессиң, Назира? Кыйкырбай сүйлөңүз. Угуп атам. Мен азырынча дүлө эмесмин. Ушул кем акыл балаңызды мен канча жолу сактап калдым. Канча жолу кайсылыгына жерден алып келген жокмун. Же эмне? Сиз анын азабын тартпайт деп ойлодуңуз беле? Ой, вот дурак, а? Ушул жерде экенин билгем да. Эй, Ариет. Ариет. Бас турчу. Чё ты спишь? Ойгончу бас. Ойгончу, эмне уктап атасың? Назира? Опять ты. Эй, мен келбесем сен эмне болот элең билесиң бе? Опять ты деп коет. Давай, тур. Если ты сейчас не встанешь, мен атаңа чалам. Он целую бригаду наркологов приведет. Слышишь? Давай, вставай, Шумыч, давай. Ладно, я сам. Ну сам так сам, турбайсың бем. Чё ты сидишь? Назира. Ой, Ариет. Пойдем. Назира. Что опять? Ты прости меня, пожалуйста. Хорошо? Ой, успокойся, я пошутила. Бас. Я же дурак. Да, ты Я да, знаю, что да, я дурак, да? Я знаю. Куда? Поедем домой. Куда? Домой поедем. Домой? Давай. Да сел я, сел. Юга, грязя. Ариет, да, быстро. Ариет! Ой, ужас. Ариет! Где ужас? Ай-яй-яй-яй. Өзгеребиз. Ой. Ариет. Ой, балам, ай. Ариет. Да. Ариет. Ушу Ариет жинатпайт. Жай чилдени кыш кылып кетти го бул кыз. Айтсаңыз, аныңыз жалбыздан башка жан дебесе. Мен ага дагы канча жармашып жүрүшүм керек эле. И вообще, при чем тут я? Атасы өзү түшүрдү го ошол ооруканага. Сенде бет теле жок экен да.
Дариетті ооруканага жаткызганын билип туруп, анын жанында эч нерсе билбеген кишидей шыйпаңдап иштеп жүрөсүң, Ал менин укугум. Кай жерде жүрсөм дагы, мен өзүм билем. Бети жок. Ошону эмнеге шыйпаңда издеп жүрөсүң жанында? Бети жок. Арсыз! Назира, токто! Андагы ишиңдеги бала кимдики? Атасын издебей эле кой. Бул менин балам. Менин курсагымдагы баланы эмне кыласың? Өзүңдүн балдарыңды эптеп алчуктуңбу? Карагылачы баламын кебетесин. Сизде де бала бар чыган. Ине Сайдырбаев деп сүйлөшпөдүк беле. Байкуш балам атын атаганга да жарабай калыптыр. Эгерде балам менен бир нерсе болсо, башкар менен жооп бересиң. Жок дегенде таза бага чыгарып тургула. Кыйкырбаңыз мага. Сиздин мага кыйкыргандай укугуңуз дагы акыңыз да жок. Аны бар өзүнүн атасын айтыңыз. Көп көрө экенсиң, көрсөтөм мен сага. Тил кайраганга жарап калган турбайсың бе? Шашпа сен. Шашпагын. Колуңда бок да келбек. Көрсөтөм мен силерге. Шашпагын. Мыкачылар десе, түгүргө гана жетем мен силердин. Папа? Бабушка, бабушка, бабушка. Папашка, папа. Папа. Кандайсыз? Сүйлөбөйсүң, папа. Жөрмөлөп келесиң. Туп-туура ушундай айткансыз. Жок, мындан да жаман айткансыз. Дарежем келдиби? 7 жыл болду. Дарежем деп коет. Сен эмнени билесиң? Акалыс чоң атамчы? Жап жаагыңды. Атаңдын туугандарына $50,000 берип атып да жаккан эмесмин. $50,000 деген эмне деген акча экенин билесиңби? Ошондо биз адилет экөөбүз бир аз кечиккенде атам да кетип калмак сизден. Жогол. Кеткиле барыңар. Жогол. Кет. Барыңар кеткиле. Керегемде кыйшайбай. Жоголгула.
бағым дедің. Чағылған қаректерде Чачырай жалын дедің. Түгайын болсоң егер, Турыма қонсоң егер, Туйлаған жүрегіме Нұр болып толсоң егер. Мен сені күнім дедім. Мен сені күнім дедім, 1000 жылға жомоқ болор. Жүректі сүймедім. Түбайым болсоң егер, Турыма қонсоң егер, Туйлаған жүрегіме Нұр болып толсоң егер. Üçüncü yaşıtı koysan жерге. Sağ ol, tez. Ой, не тамақ жеп отырсың. Әкел бер тамақ. Тез іште. Уақыт жоқ жігіттер, тез іште келеші. Стволы на землю! Қандайсыз? Жақсысыз ба? Жақсы эле. Өзүң кандай? Биз жақсы. Не жаңылык? Ой, жаңылык деле жок, баягыдай эле. Телевизордо эмне деп атат? Жаңылык эле отур, жөн эле. Көрсөтчү. Көрбөлү болмусчу. Көрсөт дейм. иштеп жаткан 7 сойкуна, 4 кумаркана, 2 банкизат сатуучу жай катталып, алардан рейд учурунда конфискацияланган акча каражаттары, далилдөөчү буюмдар тергөө үчүн Ички иштер министрлигинин кампасына өткөрүлүп берилди. Ай, чёрт. Бүттү? Мен эртең Бишкек учам. Чын элеби? Ооба. Сиз
Qandaysiz shu? Almasizmi? Assalomu alaykum. Kelingsiz. Kelingsiz. Qanamasa aman esen görüşkönüz aldıda işlerimizden ilgili için işler. Aytqanız kelsin. Aytqanız kelsin. Şey isteyene gideceğiz. Beyim Aral, otur öyle. Şöyle alın tabii. Göster, aman sen geçmeyin şefine. Рұқсат па? Рұқсат. Сотталған Шамбетова сіздің бұйрығысымен келдім. Азаматсың, Шамбетова. Құттықтаймын. Мен азыр келемін. Men daha құттықтаймын. Siz белеңіз. Болды. Билем. Неге чочун адамдай? Мұздақ көзменен. Текер ола отырдыңыз. Ушынчалық таныш бирок чочун. Ну sen Красная Лидиядан шығып кетмексің. Толқынданмақсың, жаңылмақсың анан. Мен аз теле жағылайын деп аз қалдым. Емшін қат жазған жоқсың, же çalған жоқсың. Мен күттім. Пазл жолды олтырдым. Bir цифры тақыр тура келбей қойды. Түсінікті. Менің қатым тұтыр отқан екенсің да, Ben барын білем. İşinмен tanışып тұттым. Бұл көрсе, бұл ішті бітірсек болады. Сіз мені қандып тауып алдыңыз? Асыремді, ене өлең жоғалып кеткендей. Шыққын келе бұл жерден? Дағы сұрап қойды. Анда мындай. Бұл іште ешкім ұқпасын. Түсінікті. Көрішкенше анда. Мен кете берейін бе? Бұл ұқсат сұрағанды үйренісің де, Қандайсың? Жақсы.
Менің азаматым чоңайып келат бирок. Жөтөй болуп калды. Сен депутатқа кандидатурасын коюп атат деп угуп калдым. Эми азырынча жөн эле талапкерлердин биримин. Исак Ормоновичтин астында. Исак? Ай, эмне сен аны таанысыңбы? Эми бир-эки жыл сүйлөшкөнбүз. Анда сурарсың болобу? Сен кимсиң? Шашпа. Жакында тааный баштайсың. Шаарда канчасына чейин болосуң? Эми шартка жашоо боломбу? Эмне болду? Жөн эле. Балабыздын убактысы келип калса, жаныбызда болсоң деп ойлогом. Иш көп нерсе. Дагы сүйлөшөбүз,